so wata do wani ba kwa garbo kwar teloy da ko ci konta kel time ma uda me shwale nyal kwar wuro yan kwar me du walong ta parway se shon kan ake kan te shon ka jake chakro ling re kwara me ta ko tin kel kono je so anything bile nyale de mai kamela da nyala mai so ko pimo no ata du kel ka gar god ngayo kwar yang visionary for reform ni atodien jin wurma bombom ngaya ko ba generation for change ko I'm sure that you know one ngaya ta don't think kel ko so ngaya kwar ni terjwa gwa ta du kel ko wane honorable ta ka da mare bo tiddi da wane so ngaya ta don't think nay tiddi ni ken ka karun tiddi ni ken ka kume tiddi ni ken ka dudiya so ngaya ta du na wane panana kondiya te loy da kalong ko te yan kel ko ke ta meni ngan te loy da ko cha da ko be idri ngai te yan karana wano ka kuimo no ayelo the same to wal ma kai wiu arama gwajan to widan ka lo youth so mi chuo gwe ne to da manda ne ni alam ke ne to go along so mu wara nyom mat ke I think ba gwajan ba roye ni ja from day one I tell me bidwell and I'm sure ka yene tin chung yorodun ba ko la kel ke isi aterama ba mai telarami ba mai ka yen so yen ka yen kwa ka roidun warun to roger wa ka yen kwa adung me ne tin taro dian chung igora kwar kobe abika shu wala dian dia and then I can say oh yen dia we are la de kobe ka but ko yen ram kele ni gorke kunyal ajen mun kwar hiyo gwa ile ni na idar goy hiyo chu gwar le ni na gwar hiyo le ni na roi kware dum pos kunyal le nyan bi ko ni ramiji ajen sometime na ko complain nga me ni jega so kwar mi je ko jen ne kwar mun ko la tetin so tan kwari ko na wane jeke but ko da ni ko kwanya ka tin mani ta de bi je ni la da wambule la no go okay so ka la jere and mo